priča, ovaj je školovan PR. Naš proizvod, Prvi pravi svoje vrste je kod nas. Na zapadu u standard je prerasao za trend, njegov ekvivalent. Mi smo ex-Ubren, posle intenzivnog traganja za R&D timom. Svi znalci belog sveta listom, sastav su isto. Nakon dugih istraživanja, testiranja i slično, rezultat je pred vama epohalni. naš proizvod, U eri tehnologije, benchmarkinga i kopije naš proizvod, je jedinstven, taj kvalitet se ne dostiže. Drugi zastarevaju pa kipe od ljubomore, dok zapanjeni bulje u naše reklamne spotove. Preko radija, TV-a, kroz magazine, novine, naš proizvod, se promoviše, vest o njemu dopire u potrošačke domove. Odmah prave vam redove, brzo prazne vam rafove, pa su poručbine redovne. naš proizvod, www.net, naš nagrađeni domen, pokriva ceo svet, pa od centra crkve Bele sve do Venecuele. Horde korisnika neta naš proizvod, sada žele. Nisi valjda najveći bezveznjak u društvu kom naš proizvod, ne spazi čim kročiš u kuću po naš proizvod, Bravo, u prvu finu radnju, jer nam treba brdo keša za ovu promo kampanju. Tražim te, da nađem te, da kupim te, a tebe nema. Tražim te, da nađem te, da kupim